hoi 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 Ôi các bạn cả TMC chỉ chung ký sân tiêu đi cả là ya bạn từng ngày Ôi các bạn cả TMC chỉ chung ký sân tiêu đi cả là ya bạn từng ngày Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Ôi các bạn cả TMC chỉ chung ký sân tiêu đi cả là ya bạn từng ngày Ôi các bạn cả TMC chỉ chung ký sân tiêu đi cả là ya bạn từng ngày Usiam kanang kala usiam kamaria bat kiwiwi dek usiam kilawan ne kandu yuba DP walang Chief Secretary ke Jilla Meghalaya menta kasi palai kilawan ai ke jing thoban karpat bakin bu committee na kaliang ke government ba kisiam lo ke city kawami na ka office jang district council ka bapthai ke hima ban khang gi gear jangki ba ban sange ka jinglum khajana haka jing kran bagila pathai ku bo na kaliang jong usiam ke hima na klawa PNCM le hari bra adap kandu Chief Secretary lo am ba ka jinglum ikini khajingna khadei bala adap dan na duki por minchwa bat kadai rukariti dister kilang shwa manchwa na do henda in thai hakaba lapin ksan ru dak yeng bishar One ban yang kedua ia Chief Secretary ban ai ka jingtho ka la ya bet ka appointment ban Chief Secretary ba DP wala Chief Secretary jong ka Jilla Meghalaya but dan lang ni sim club ipa President Manik Sindhi nanta ICM Mariau pa kedua yang ICM nanta ICM Moyang di dalam ki extra member juga Hima Ramrai bat na po nomor sab tika katong ka jing wan ye kedua taksi kalau ki bewara ya kilai penkre jing to ko la sign di gini Lasai na Hima Noklau, Hima Mariau, Hima Moyang, Hima Ramrai, buat Hima Nomsau. Ban Budin, ya ka Jing Kerpan, ban Penbek, ya ka City, ke Bami, da ka District Council Affairs Department, ke Bapatha, ya ki Hima, ban Pensange, ya ke Gigit Juki, ban Kangi Gigit Juki, ke Wede, bat ka Dan Kamusur. Kejinglum ya musur mo joki ke kacana nomor ka tenrei nomor taksi ngi laira ya kenika city how chief secretary ban peniru ya ka high court order keladon ka supreme court order keladon ka high court order ka balapan kesan ya ka hok joki hima ban bu ya kiniki tulgi ban lum ya ka dan ka musur ka ba nagi mar ki bami nalaki hima di lapun i gitu ko high court order di ni sotu baga di District Council Affairs Department du ki ajing to ha ga nongrim jong ka lesi ka wan kai chithi na ka National Highway Authority of India nomor ki kendon ki act jong ka National Highway Authority du ki de ki ba mukki kamtra maki lade ki try jong ka National Highway ti kedon kata ka jingya bomya syai ha ka hok madu badan ko hok de natarau kini kilawan ban ai ji tho chief secretary ban bu ban kerpa ban penbet amen biang yang kesti ko bami da ka District Council Affairs Department bat ru ban penbet bat ru kila refer hang ni ya ka instrument of session ka kendon ka basan ka baong babaro ki an jong ka mo jong sarkar jong ka India Jinglong tu ki bedi dur bat ki jinglong jung sini nomor ka National Highway Authority ka de ka trai ho jung surok shadkhar ka long ka basuk nomor ba ka khndo ba ro awe ge jung ka India ti lani mo jong sarkar de da position ni ho de trai na mala de de la ai composition wa thiet surok ndai sakadiang sakomon pa ka de juki private land pat ti ki bun ki jing penbet ki bedang hap ni penbet kumta haka norim joka ayu iru kadon ka kendon ba kendon san haka nek agreement ka ong ba kini ki an ki di belong ki be di dur pat ka jinglong jungi seni kari jungi no ban amen ya ka dengan National Highway Act ban amen ni dengan National Highway Act ma ki tungku bugun ki ko mo nama ka jinglong try kendon nama mentah kalau don ka National Highway
bakin rung pimi piap siu betul lah dengan rung sebelum lajong kami jengkeli dengan bu kini lagi dukaan kini kita harut jong ni highway kemudian ni hap siu syaka national highway hapan jimbet di kena nama kita rumit di ngasobat oba kumalong ini kita pom di dukaan babon bahaya utang kat kum ketika national highway act mo kadang ketika an the control of national highways land and traffic act the national highway the control of national highway land and the control of national highways land and traffic act arajar a ketika an kebatai manu dan hok bandung bermi hakanika surok kumta kibu kitu lagi nak kelai ya seneng serum apa pihak di kali pihak siu itu baik nong deh tentang isu amtang mata kila bo imak kecil parking yaki hima berkala pelong yang soka berhab IHT berkang cuai kata tak haru lensing di tempat itu boy dengan sultanat ba ini kinsa nang puli ini ka jithok bala ai nak lagi si no cloud si mariau si moyang ramrai kelai ai jithok ban kerpat ban buru ka kerja komiti yang sim bat nak kalian ka government ban ya wan bandan ke jistu jumut ini kam mo maki himaru lada khang ya revenue juki di bon ki hima ki don ki office ki staff ki don ki school ki kershan ki bon ki jatkam ki gile ka bishar ka sanchar khada to manupat ban kershan ni kata kan collapse kan kolon ni ka jin sanchar kan wara ji ek makrawa te na soba kadi ni ka kam ka khia man tenne persa eta custom itu a practice of thought maris i mandar darbar yang ini insya-Allah nuksan daka Guwahati High Court haka kes kabosenem ahar jasa kabacalan sika yati hima bakimla badlom ya ka takatol dan rai haka jing bisa jo ka Guwahati High Court kalau penkesan haka baglakan tho haka way ni kepada yang ketagarai kalau ba having regard to the comment of the legal and constitutional provision referred to herein above, we are thus inclined to hold that the customary practice of toll by the schemes and the robbers had at the point of commencement of the Constitution of India acquired a force of law and was saved by Article 372. Therefore, thereof, so much that exception continue to be valid in terms of Article 277. Nagtahok para pendiri in the wake of the above conclusion on various issues emanating from the contention, the challenge projected against the powers aim and the robbers as involved in the related proceeding is rejected. Kadang-kadang karai jong Guwahati High Court. Hajung siya kaju yang dia kaju karai rolap. Pan scam daga Supreme Court. Ha kajeng appeal jong kanika truck owners. Hausnya macam country. Dia kan dika case ke Supreme Court kala dismiss nama kajeng pemplak pendiang jong kanika. Asosiasinya kita ki kendon jong Supreme Court. Tapi mat bagani karai jong Guwahati High Court ka stand haduk mentah. But ikuat ban pensai ka sorkar ka ka jingit ang ko mo ka jinglom yaki motor like toll kit like a practice of toll by the scheme laong ba kalau kum ka ai kum ka constitution ka jing khang let's say khang na kata National Highway Act ni kata National Highway Authority Rai ba ni stress baik ba ka sorkar kan penek pensa ya kata karti ke dustur demi ka customary practice of toll by the scheme madar kum bakal long untuk undain thai ya kebala mo or kata ka High Court telah pengkesan bakal long kum ka constitution jadi kata ka poin ke bagi stress mak sorkar man penek pensa ya kata ki
Richtig itu stop ini.